France na wutie ne adamfopa radio mu ato edema adehye ye wo ho Paris na ye na eye won mu tie e wo decoder no so Sompa FM afa Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra and after YouTube no so Sompa FM Live Sompa FM Live na what the wani chiremo online so a www.sompaonline.com obetimi akọ na wakotie yen ho yen na tie fo ene ahwefo nyina ase ne so ye wo foforo de mamu nansa na ye be hya ne ye fa seda ma secure sanitary pad wo ba wa hote tamanie wei na wo twa obosome no a wo de be soso ne ma wa bra Stancy bia da enkeka ho emanim guase ne fere bia so mesue wukom eno te ye se ya pepapa wei quality per cotton ene ye de aye Ghana made proudly Ghana made ena ye de eba besum wonte no wo pendodo mo akọ social media handles ne so won sabeka be secure sanitary pad na se Mama Excellent Cosmetics na cha kwan no ewo Edum PZ Kumasi Asem ena ye ken sanso na kwada so estate taxi rank ho ano kanen Asem performance le mu ho na wonsa ebeka no friend Mama Excellent ewo 0243 862158 0243 862158 na ko secure sanitary pad ni bi na wonso efasiesie wo ho ebo ho ban obebu wo se wie no esiesie wakosue kuma ni munti no na mane ma cheche kama eyifia hodo enkabone ahodo nyina no esansa mint na ewo mu no ebebo nti wase abai krampo na wonya secure homeopathic clinic na ye ka for the amawo eno achi no mesraw prostrate no ahonsem no yaba seb mema no na ye kan fo eho ede ama mo monko na ye siese mo prostrate no enso emamo wode bo ani atim keja na woda ho na meso ya menye yesa esanse bema de wusi gina ya na wasi ni yie ensi nkonto no enye sikoto yempe 6 bia yempe L yepe 1 na gina ho se prim eno ti no ebia wo semo anase obre bo mu nyalewa wontiri mu ayaresa na wo hwehwe a eye endpoint homeopathy enkrase no share signboard and wo spenters kwan so kronoma boy hia kumase wo hwehwe no a wonsa ebeka no wo phone 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 endpoint homeopathy was say ene wayaresa efie massage ne fisio ne so no woye bi ewo Hajia special local foods aduane papa fie na wase yen kan cho wo se wo pe banku we tilapia na se bia hot pepper bi anasa pesa wo de okra soup bi na eboso tozafi na wo pe wache jollof papa bi fried rice anasa abetie aprapransa anasa wo de no wo pe fufu ene nkwan ahodo no nyina bi wo pa afrafra kra ebeye ebi ede amount yesra wo se dwumedie bi wudie woto nsa fred dom amo bebo wuchi no mesraw eya na wakoho na nanom wonom edidibia ene ho eho nso eye mpanyimfo nkwadab obi atimi rua ho ekodi dibi eniema etimi ma hoden apomodin wo nuane no ebusu wo mu no eno na Hajia special local foods wo de eye ne nuane eno ti friend 0246 359921 0246 35 9921 another 535 484392 Nature kwan no ewo hacho atomic kwan no so ben transition eya na wahwehwe no na bibia so akoye ya senso apam ye bepo yesen ene no kre eya ya toothbrush ene toothbrush and oda ne sen ase nyina da to ho ya toothbrush ne be ya brown no kre me so nya bi na fati nentimi mpo no ma wosira wasere wakokodro mu wakasa wakokodro mu unya brush na wonya ne paste na ka and they say they we pumo won we twanity anasa wo de amokua abon kate kwan anasa wo de banchi abon nwum ani de mu anu no enti ye wo ya total care wo ho and eni ye kokoro no ebe boa wa ye wonum pampa no ye ama aye hwa enya nka bio ebe wia sama wo sena sanya hoden ma oba wia awe achechede ka se nyina ma na ye heba no so wo ho heba no ne kuma nunkuru no
no eni na ye tsa habamono green wonderful na yes na whitening so pesa was ya brown wa pacho yizibi na systematic ban and senya no me hu se ne color na atoso yie wadane eyi abrantie kokko oba no ye chocolate say wa ye kokko na ne senen so otimi say adane pure white na ya white but say adane pure white brush Leicester Company Limited and na what ya buy ye kan fu bi e de amawo apam ye fa kakranya na ye nua be me na ye nya no fiduem ha se nom ne to no wa abrabo mu ba bi ekɔ wie no ye fa eno enhyehyɛ so wo abrabo mu no apam to de bi a eya na wa hwe wo circle Wakanko no. Okay. Send me a yana ne kesi sitie no. Be mindful of that. Okay. Eto de bia maninye ketua. Esan se abrabom no wakanko edu ba bia maninye kuma. Okay. Wo twen pena susu twe ekọ ekire. Tre won taba mu. Okay. Wo si abrabo kwan so a susu pre. Wa yonkofam susu pre susu fa yonkofa nipa dodo na atwa ho hia susu fa yonkofa nipa dodo na atwa ho hia na wonko awo na mo a eden se obeton so hwe mu adamfo fa ye de obeka sa adamfo fa bia anya bia no woboa nenso tworo ne se de ofa yonko pi o de se ono ane ho sa pepepe once bible ne ka se benu we no eye yes ne baako se nipa me benu ebetena no eye na nanom so woma no krampo no beka cho se etikro we no enkwagina benu so sunso a emia esan se mienu na so a emia o kese te se de eniema dodo no eso baako wapampem no na eto da bi nso so aya na ya disansam no achi ama yakofefa nipa bi a eni kwan se ye de wonu bata ye ho no ne ye de wonu ma ba beka ye ho ebi de ye kwa amanem ebi twi abra bosan ebi won so be ya kwansidie e de ma ye mpagya nokre ena spiritually crampo no so no mutimi kutia yen honhom esan se obi kɔ nanimu a eya na ho ya dodo na no ahye binom ma enti wo fro no na ye twe wosan wo de wanya eto da bia ya na abrabom no niam ye den wo hia obi a wo ne be kye wasem wo hia obi a apam ya na to da bia mesi wa mesi ya mbese bia apam ya gese na ye ntimi famo a wo ye bo ho yesusu niam ho anase adwendwene niam ho ya na timi bua pa ba sa won ko a ese de se hye bi wo ho a wo tekia ya na eden eno ti niam mu ye den a anase bia esu bi ehini wo no eya na wo hia obi abeti na wasu sesu no de egu ho esa se wo su no obi be ye watu anase obe hagel na ode wuti eto ne pon ho a enche no ode ne nsa erobi wachi enche obehu se wakoma ato wo yem na su no kura atwa enti ya abrabom no hia nipa bi te sesa but enfa wonom ema ne mu no so ayonkododo nti abo akoto wanyetire adamfo bi akwakoda afiase adamfo nti no adamfo bi abrabo awie no bone kwan so baby na wase okoduru abrabo na kwantuo bi no adamfo bi ama na sei adwuma mu adamfo bi nti na adwuma bono na pamto da bi aya na meka ma asem bi se eto da bi na se nipa nso ni hu a waya nkonam na ekwanye obefa so obehu se enkateboni anase aduaba bone no wo beyidi afre aduaba pam no watimi akora aduaba pa no enna na ya asem me na ma menche story kuma bi nkirew na we kora no eye emfato se wonim kwayem papam kwayem enkire bi ni apremre ene scorpion se nyanyankire aha se wo de wo garden ya waye no wo dan yachi ene kwaye mu de kwaye se waye afo kwaye mu na saamo na hefa pa na office ombetena pa ombedoso nka kwaye mu a adentia esanse no na ase ye no ada ho ache nipa ntan ko so ye ntan so ja wo ene nwura so doso wo ho enti eto da bia wo garden mu na esanse wo dan chikrampo ntena abri bia no ko wonti saamo no wo mo entena ho dodo sa kisa dako no won say owo baby anase owo ten no say wo twem anase scorpion baby na wo twem wo ho but wo de wani kirem wo kwaye mu a ho de hu ne abo adada de woni be mindful of the circle na wo twa wo kan kwa wo twa e wo ho no e ya no atobo ase ya ma wo circle no enye toa
basa wo yi wo hu fra ma na emu me no utimi de show botom pepepe na mo eso a omoa na emoa aha se nom ne de besie yenkɔ na yenkɔ ma yenua be ma no akɔ aba me do fo pa cha me mo akɔ aba yeah oho te sen yesu adom na so e nyankopɔn ekura ye wa ha se no oho efe pa waware achwai oho efe pa wo yire nya de pa na ma yeni nkomo na no adaya de asem bi to be maso na ese wa asem bi ato woda obi nti wakwa ahwenye hia mu anase wakwa akoda fena bi mu eye to da bi a ye hia sansem no mo sanse ekoso ewo ya brabom o ka asem bi kire ye se no so nkra ha ya okay bara hye ne ya na ye boy ye bra kakra oba obra sen we see so akra keto de na obeto ye wa abusua nim se na o maame ne o papa wo mo living no esitie na munua no mo ye sen yen sha asem firi o medofo abraboni mu no maame papa mo Sompa FM ye wo me nko na wali giant so na no so afef na me person na wa cha se na mafo de ne o mo free eti ba ni nyina no ba pateke de oya on enu anu no yen kwa ye ni mo ntamote ye de na ba ya o beti se me de na me ye wo me no mo nte ye wo na maame no papa nte mo ni ho ye wo me na papa ni maame ene papa no mo ni ho nte me nem na na etnan na maame su na maame de wo ho maame wo na so no mo nte sa warefo but me personally me maame me nana me grandmother ene etnan pa me kola bri me nyi na me na na nete ntu de hu ya ni so na na nete na wa dwun ya se me se maame na wa dwun ya so na na yo maame nti me nyi na omo ka kire me ena me hu omo ka kire wo sen se o maame wa ha maame wa ha nti o ma no abesra yen maame ko abesra yen kra me sheda hu se maame na me na me nim madali love ni ho esanse no wo mewo no wata abesra mo entam so de bi eduru baby kra no me grandmother no bedi nkran ne mba be fa no bedi nkran ma ne ka me nko na me obe say around be 11-12 years ewo manfi ho ewo aguna nya akrom kura biase ekrum ekura aguna nya akrom no na kura asibiem na ese eyi ye friend is saying enkakane na me ma pen so a fa we den na wasa akwa asuboye na udro ka se asuboye kura na ese wo ni yes on kwa wote ho school ni kura de kwa because obi eni ho nti uko school a o prayer na o wure mu a uko akra 1 week uko 1 week bi na de 1 week ni so acha aban sa now when the musa oko 1 week na do 1 week acha aban because I dey no obi no pursue na ya now cha aban bi pa oh aban the school on the school days in the morning. Okay. Also the kakanga kra na me ko tena e de me ko share school mu agona ya tie sompa na me nante fi ne kura ho edukoli na maba nya krom school ya nante e ya fra ho sa edukoli edukoli e kura ho na wa ba agona nya krom ba agona ya krom school ti yen kakanga na me be space na metena agona ya krom ti weekends na mako village na me mako dipa kakanga kra na me de ko school. As a young guy and as a young boy at age 11, now on how was the living? Hey, na near to saying, Nedru baby cry young boy. Na sa time no police station there or no more quarters. Ti come no nti your father for no be ho. Okay. Ti no community me gina o sa na afie se wa fo bia dan fo tu ko du fie ho a omo ye aduane a wesom omo fufu a odo abetira wo bi about 11 years na wo fufu companyimfo fufu 11 12 13 na ekoso 14 11 12 na yes enye easy but isinya me de na Sompa FM kakanga kra yenwu na yete ase ne de and the power what did be 16 years 17 years na wo hefa na me wo ho na me wonya krom
Sabre no do school mo ehefa. Na 17 years. Otimi wie school no JHS wo ho. Junior high na me junior first time na no. Junior secondary school. Junior secondary school. Sat na dey me wie by SS na dey. Boy en komo free ho. By age 16, 17, if I say 18, we not where we JSS that time. That time. From then, and I feel so me mame yare. Before then, me mame yare be diha. Te umu ana maba flashing mo ana Masako village back. Na mabe na makra na mabe idma 1 or 2 na Masako. Sa na me the school. Oba Accra. Na me the school. Oba Accra. Where we school no? Oto aso free. Where we school no? Oto aso free. You be see at TJHS. Who living? You be see at TJHS. Who live JSS wono ba wani mo. JSS wono ba wani mo. Ye peno an chebibiri e wo ho na me bakra. Ye peno an chebibiri e wo ho na me bakra. Okay. E wa mahia. Oya brefo. E dey na hye wo nkran that time no. Ma utimi bon ho so free how timi say adwuma we mu a na wo fi atimi ntina fi mesa akwa ha say wan fa ho akwahye that time no say Accra ha say nom me see so for that time na wo kan na mani afi ya wo bank ra ha say nom ampanyimfo no ene wi ni ade no mo amon ya young boys na mo ni adwuma ye ne ye boaboa ma no na mo akọ distribute mo de ko joint get to camp na mo de ko mo ba ne abobi ahyem wa obenu bi no anu bi unom so a wuji usika na ukọ de na that time no na udi si wani so na se timi boa wo a na ama akwadro ne ani ha na se adwenboni bi ama se fa ho kwahye sa na mane in fact me ankasa no mabrabo mu no me fantu mani da ho okay o wani da ho mani da ho pa na mani da ho fo aye sa na mani biblia nante ye hyiwi ne no monsa okay ni biblia nante from agona ya krum to Accra o hyi bi pen o dabi but now ni wo mu a wo mo hye bi no monsa nante ye nante ba manye bi da ko na mani da ho me ankasa me mabrabo mu no me se me yi ntimi nya me ho basa okay wo di si wani so say me 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 yi me ni pakese me ye ntenya de a me mesem ho me pesa testimony adasidi no se me na me ni we na makohye na makoyachimi atum na ye frame wo ha da bi no pedin bone on person ke kan wa bi abeke kan basa e medwanda da me komba bi nti medie se ba no se sa no manima no up and down me de determination and say me o say me because me first born Sompa FM me wonu anom keto manim be mo ye 6 awa wachi machi 6 me na me first nti no say me 5 about 1 nti competition e was soro mame me hu say e say me bo me bra yi o ma me side ya na asesen me ma me mba no nyina me ye wo me nko a mfa that side me ma me ne papa okay ye wo me nko a and now ma me sa akwa ware foforo 5 so time na 11 years na ma me no yare ana na de won me amisa ne se eno adanti na bia na wo mehwe me ana se bibisa you see I na to the bia me bisa me ho say na ma me ye because you see am awo kola me hwe omo se me ni bi mpo a I was say I have to get it for them I say me nya mom no matter what se me ndi kura so mo di to the bia wo mo ana me ba kra no e wo na mesra ma me na se me di 1 week ma me de me matter mo nchata be 2 days I say be ko because of na nyo bi shisha me boa me ntimi nyo bi ama ningi mame ene ma ben like say bufu because you say mame Sompa ena me so ne ye mame fa me ho ko papa sai wana na ma on fa ho nko me grandmother o ko ho acha o baba for fast no be for free o edi enti o bi sa den me bisa me problem me bisa senka me o ko ma me ho pe ma aduane a obedie no ne wa ko ho pen say bia me nua me manketo nua mo nketo ane de ade achi a o mbedi akọ school eno die debi o kwa na unya aduane di kama oh me kwa un say me even me fi na me wo amahia
nti me fia me hia me ba ha na meni nti adwuma ne wura no ohimba kase mpankasa o maame because na me wo bibia me wono na ho na ye starting sana ko production makotwa okay nti no ho ye tin okay nti meni be ye me ya no ka kire me se we no ano ye din ma meni nti o my go so ntimi anhye nti me be fi ho eba ma me ho for couple of months ho de na easy because ono oni me so meni mu no that's why I say me hu no sa na me Sompa FM me so meni mu no se me kasa I don't know so what ase ya me tia se odo bia ni montem sa o ni se wa yo ma lifestyle said the tie na wa adjust me okay na na say na to dey ma me but on shede bia me duru ba bia ubehun se me hye ho akwa we kura oye de na okoshe ho bibia we nkan kofu we na se omo na oye de na okoshe ho but nyame nti eduru ba bia yesa na se me hu omo me na madam be akọ university omo me fine pa okay omo me fine bibio na na chale say o me den say me ye den na me so kakra me won na me dia mom nti etere bia na me hu omo level of education na me hwe me ho a ene etere bia na ha me unya piafo kakra bia ka beko man kana me boa nti eno so ka ho no has nti na say mama etere bia obisa ma de na me obisa ma de ya am tututu because etere bia na ya ham eno na de na obisa ma de wo ye cheso se mo de na me se mo de oboa me me hwe me ma kakra me nya na me so me hwe me ma said ke wo sesa na wo ye ma me wanye wa mren so pese wo kakra me nya na me de mo wa ososo me de ma na se me nya bi mo titobo me nya me de ma ho na ye ntokwa na me ho na ye ntokwa nti ya no mu fi se me se mu ye din ana se bia on se chi edin enye se me se na uti mu edin obi bisa me awo me de ma me obi a me de ma but me calculate say we e bia na kire na me nya na me maso te na mo nko school a me because sanity Oshia wife for him. Oh, school time. JHS time. Na me nimu no. And now FM. O classmate and answer schoolmate. No, junior cry. No junior. Na I think I am junior. As I job person. Oh no. Senior asem na da so mo. Oh, is that I want the senior. Oh, me Zia de senior, but I have na veka. So be crowd ban be senior. Minim na che. Achepa. Eden na wo ho ni na open na asem ho na asesen. Oh, yeah, Satam no je permanent nkwala boni o. Oh, okay. Ba masam ya de kakra. Oh, okay. Abaya boy ho. No tell am be say 11 years now why free ho ba no di ho so ne ade no. Enti one ne ye bibi that time no JHS one wie na ansa na wo free ho. Yeah, bibi no ewie ansa. Mo wie school na wote fie no. Me kwa me de kan ape no onyeme. Hey. Anchekura. Sa wo ntamo. Me wontam serious. Wanya mfie sen? 3 years na ma wo. Se wanya mfie sen? Say mo 36. And our first one was saying or 13 or 14. Yow. That is 14. That is say sen as 14. Until we free more from Becca say. 23. Yeah. Oh yeah, dear. 23. Oh yeah, dear. Oh, I ran a brebe. Oh, we say worry cry and do bear say 6 years old. Okay. Yeah, 5, 6. And if it's a brand new benina, no one not na sa abesine. Ana we no tempting kakra. And then a mom on tempting a word there no sister be. No, or village ho. Okay. Na me somebody akra. And I said no a long distance relationship and just someone tamonte. Oh. Make us a mujaye. Genjai. One not na yo but seven what be boom. Oh, and they said, and I am glad. And you, that crowd, oh, try to crowd that down. Tell it, the mechanics will tear her. It is a tear quad. I got better once and I never found question. Oh, no, I can't crown him nipa. We ain't wow for frozen. Yes, you say, Obeti. Obeti.
We am doing Facebook on the sending. Oh, no problem. There's a match na see a chepa one Sompa FM. Anyway, watch it. Zia on okra 2 years. Oh, wa guna nya krom na de asem ene to. Ya wo se akwa ye won tam kese enti no. Wo pese wo beka na wono mo motesa no. Wo munjai na bi wa bi be to nso no. Kwan ya obefa so a obetimi agya. Unsa abrabom your friend is saying kushi ase abrabom o pese obua obi o pese oni obi a o pese o de pata obi ho na at least uni asem bi a onya kamafo o pese o ye bibi ma obi o pese o yi akoma mu na oni obi na bibi sa maame fo bi o pese o fo bi ti se o maame ni ade na in fact mentam kase we de bia ya na meka maame okoni o mepa no oni ni kunu wo me na omukunu emene begu ho a me a metimi ko gina me nanso me madamfo baako na yakodwe mani nyina ewi a de bego no ye bebo no mane tutu ye be soa de akọ school bi ye fe ne sedek second senior high okay oja no kwan wi a ye bae na ye se me ka cha mo se ye o maseni ye nkona me boys no me boy baako ya fa ne yaw menini na de yaw na ye ko village ye ko village Thursday Friday Saturday na ye wo school mu ye ba back Sunday evening ye bedu agona ya kroma ye bedu ye bro no so a medin asheta ho we no be share me say nana yaw wakuwia mama we phone ne sika wakuwia mama we phone ne sika mama na okwa ojo ne me ma no bua no me say mama no Sompa FM me hu so ache na mama no edi midin ne no so ye hyepa mama no oye benyamenya saa okotri battery afim ko meduru fie gate no na obisa me na mama ba ko sister friends papa na me ti di fie no ne wo fa ase be ma ba ko ne yere wo wa ochenam no bisa nana onu mama no pema asem pa nana bone ben aden wan pa me de min susu sa na den na ekoso mama nsi why ni say wa fa ne phone na phone mpo nye phone bia say Vodafone sa Vodafone ni kokko ai ba ne 25 cities at time no eni kokko bi sa na hu I said Nokia phone getting first square bi eni kokko ade mama ne de ya de bobo phone ni bi no ade nyina ye tie Sompa ne tone no ne tone de say e what say wa kun bi wo ho o fra bo tenem ya pam 20 cedi in about 25 na mama na se ma fa eni so se jare bobo ai kokko ni so se mama na se da me fi soro ba fa ma fa na me se me afina mama nti se baba nti ne wo fa na me ti ne fi no papa no oye busuya krachi wo agona yakuma wo respect pa okay na papa ne frame na papa no sa yi kwa papa kokko bod pahin no nana sika bebebe wenti mi amfa bi na mama we sika be no me so ne makra nko ne dem me pe me ko ne dem papa no otimi wo busuya fie no wa frame na komi dem ho kini wa ha we breme na me yi de ko sika be ko ne guni table so be say bas wenti mi amfa bi eno kra de wo fa kase ne ye chewa ya chew ba we de fo ani sika won da me fa ma me ne hwe me fa ni bibia ma me ma police for ebe bo me chenku say that day no sika na sika sen sika ma me ne ka kra mpo no 50 Ghana cedi Sompa FM na police for be twa wo shia sika mpo bas me wia ne sika ne phone sika no kra on ka say sen me wia ne phone ene ne sika Vodafone me say sa phone de Vodafone phone ne to no 20 Ghana na about 25 cedis ma me say me ka da me ka bia mafa ebe fa
mama or the me kona papa na ka chen say if manza say me hwehwema na me be ya branti na say nyo no a ade a me de be ye okrum ha no unyimi wankasa wonkasa wo fa mfone me hweyi o ne wo fa ne kan ya dado foli kan wa mpane no de ne ko de be ko yi ti me ko tana kan tabak me tana kan tabak da de hanko bugu min sana papa nse mam fa hanko bugu min sa miswa min enye ade papa bia na mafa na de hanko bugu min sa ono so e peni wo honti no kan e no omutie no mo de me ko tana kan tabak da police fight atemdidi say yampa say nyampa omo so mo nyame kwa mo di matam yi we find boy say Jimmy we na atimi fa we krasini di matam ya omo di matam papa oya fan boy ta wasa ka we ade ya fine omo di matam yi akasa ntimi ho na papa ne bae no be kasa ya ye di obeye oyi ska no any skasen no boys ke bia open papa ni twia e no de me kofi na in fact me adene e ham yi nso me na de Pentecost ni a ono ye wo mi nyina na no ko no de me ko ya mi nyina Pentecost na ye ko akurase okay enti me susu da se me ko aduro so in fact e pushi me de maame ne de ye wo no u free kanta back ho baaye no ai e pushi me am ko e klobia fa ni nkum aguna nkum okay nya kromachi nkum ya ena ye ko ho no village na to so no konfo bi ho okay na mkache madafu so buja me yanko na maame ne gumani mase ese ni pakura odi fofa phone ode ba ye ko dru ho papa e kanche ne ma kanche na se na se phone na mo kan maame na ne hu nipa ne na open na fai Sompa FM. Nti dana apese me yema wo. Afi hona me ho me nya comfortable. Pentecost ni me nya comfortable. O ka kire me. Ntwanto so nti edo akwa wie ewo bosoma na komfo anim. Na ebia me nim say ende de anka ye be de paibo but na me kan say de si ye nti. Iti ene ma epia wo ma wo ko ye because abre no na ya wo ahye wakoma mu ma ade a wonye ye na sabre no so ente se na ye ka asem ga na ha se no mba ko na wo twepɛ na etwem no akurase asem eko school ebe ko enso bi bia me tse no blo ne so ko school ne kwanwa kwanwa kra ne ko school afi me tetete me ni me ase me ye me ho hweni uno ne papa yi ye fe no huno ena oye ni o ma no ka chem se mi nkototo ni o ma bi mra obobo ni nyina so chem to wait anti o se mi nto dawa enka ho dawa ni di na ya di na mo no ai nto dawa enka ho dawa na msiyo na ye kodru fi na me ka di na fose Ye nyina ye tie sompa menyanko inti mi ho me ewrade inti maame egubani mas nka me just school satan na ka de na satana wo gina be sen o na me form 2 me ko form 3 o ba be wie school plan sa inti nka sa asem ni inti nka JHS school certificate kran ka wonya bi me se me just school kra wie me ye mo me afi woni me sabra no na nkwa na wote na me nkwa na mete fie ni mu na me nkwa na mete satan ni nyina me nkwa me tena ya chiwo na unyo obi apart from Adam for betimi eto so asem wa che no maame ni ho papa ni ho obi ani ho na nka obi na eba be yi me fika tabak samiti abe yi me fika tabak na me wo ho na papa ne ka chem se nana ka wakoma to ye mwate maame no me se ne ma ne fai o me de beba ewu mu a me ko hwa be 2 weeks ne ba guy e fa ne mic ne ba na ba Sompa FM na city pe just tenga na city no the faka so the can is ka no the faka ba kra beton fus Ye nyina ye tie sompa no be kind o kan e pe na oni pa no so fa chire wan no be ka chire papa okay e do free
ante fu mansa ne ba mic aba no ba no si phone na ko for 10 cedi ade na see sabre no wonte ye papa na obo awo na owo gide o mo be yi wo free sales o no counter back wo wonim say omo fie ho unse uko village na ye wo mema fie na ye wo ma fie be more than se e bia 1 year mpo a na papa ma me ntunansi fie o osema ni ntunansi fie obi o make sure say the sika no kutua no o per times 10 so be handle no mama police for sometimes no mama na wo kita kwala ketwa ase obema ne ba no obi agye no no akodam ono ani nua ono ne wo fa papa ne wo fa se ne wo fa ne wo fa pa ase memo wadam me wadam wo gu abanti ni mas woni nya be ye na aka dia opese ma me we ye ma wo enchede na me se dia odidede no ekwa apeda mpeso ye sa ma me on san ko san wuti onye the same thing se dia okwa apena okoni fie ho na waba ye fie ho na ode akotiri na ode abetiri no onye the same thing wanya sa dia na ye enyi otimi ye wantimi ye Sompa FM timi ye but papa no ka kire me say aboni tire so na ho aso twen wo ho de ma no timi kama kuma ntumi ye sabra na wote se ne ba no na afa phone no na wotiri mu no akoma mu no se na eye wo woni me boni bia ba 1 million wa ho awie no na akobo ni dua me se ma mu we bebre me nam na me ka me nam ba bia na me ka obebre wo bebre ma mu we obebre ba wan fa nso bia mo ni dua de David just ebinim say word de just powerful because ahom so sabra no so I don't know so mo hwe me a enkrasia no so satan na ahom so yeah adwumenti wo ka asamo na o mo je adwuma for real adwuma pa ne baba ko na sen kofi babone be microphone ne mama ya ya friend say kofi babone baba ko sa ne friend no kofi babone no ko no widila ko dem be 5 years ko na sen no aba ne ba mic no kra yesi wa ye jonki wasai uhunu kura nyi uhwe na nhwe ya ode me no nyam ya Sompa sai kura uhuna ubeso ode ne be kompai bo wasai kura dia ya de to so nyina awrade ama wani mu anwu ase o ma wo hu fi o san uti ede be futuo ene nyansasua be na o fa ya obetimi adane bi akidi ama yetiefo ne ahwefo de wasua no wa abrabon futuo bi a wa brabo akwantuo ya onemu free ahyase abesi empempenso a wankasa otim safe de mademe ho no ya na betimi aka kire hey in fact futuo pa me yankasa me ho ne etiefo nyina ene se unse me hu se de ameka no ade ba ko ne se papa ye no televia na kwa bibie ho na untumi nso nkase because of obi born nti wonya papa biu na efutu amede amani bide mani pa ne se ade bia obeye no fa kuma paye okay na ma wadwene mu efe fa kuma pa uya ade amobia fa kuma paye na ma wadwene mu nye pefe emfa boni bia nto akire because you are me ade mobi ordinance nimfa gino ade bankum nso ehwum ode bankum gi ade no no ode bankum nimfa no so yi fi ase nti na kana meka na se efutua na se ma obi ntie ma asem no nka se we die se ene ka ye papa po ana ye ana ma ye papa mpo biu ana ko ya branti asem nti ma ye papa because papa ko ye yi hwabane a ofam mobi nkasa papa ye de mfaso wom me gidi se papa me ye mama me ni adas amanfo aka osoma me sum ni pebi ni mu krampo ene mama me so kakakra odo minye bi sa but onyankopon de ekukra me kakakra nti futu amre ma do fo no ye da sepa nana yawo asari na ye tie Sompa oba eba ma ye che na brabo mu asem no ma yentie we say embrasesia ye ba enche ye behwe na yakwa frefo no so na omo so dia omo wode bo adwumedie Mọ́borọ̀ Asem no
yetimi ede atoa so ye ba sese Kweko minim se wa ye hye me kwa manane na so ebony show ho baso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on but don't so got as a condom. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh na no kwad wo kura fra me boma mania. Na papa mo hote say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, echo bosempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma kura sre kane no a. Na wo do US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo ya o. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obia se na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Auto cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about danso. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du kuka mu a, wo ko ja free. Akra wi ka so depo ene pokura se de no kra to nchen a. Wo sa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wo sa bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kra da nchen a. Ebi so magazine road, head office no no. Wo bie depo kese so e wo da de ntem. Edwesu Accra road, from opposite Alaji Celia. And Papa Meboshen. Tanoso, Breman, and Amanfrom. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simple Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, multiple screening, Emma Huni, Etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. And also a kidney, a liver problem. Hofa baby and Ajjo. Na the funny premature ejaculation. Bear maybe a one would offer Quaquasia. As a wood dinner huagro, as a watonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Ewie ebusia Mọ́borọ̀ Asem Eyobia Asem etisem frama efobia on Sompa 106.5 FM and our sugua utie se dwumedie we say no yenua bema nana yawasari ene ye ne kwatwetwe na brabo mo enko nana se we ye de be o se an me Uber driver se am Uber driver. Okay, yeah, kaka wa wo dia na wo bi dia na Maame dia. Wa wo dia. Ye da nyame ase. Wa wo ka. Ye da nyame ase. Eya wo kwa ka kire o wife say. Ye se ye da na sese wa so mu a wo ma yo mu nyina da. Wo ma asem ne ade ni nyina. Ye sabra na wala bi na ye do kwa to kantaba kan da na be ye mobo woni ma de kra me dwene. Say me show height in that time no height pana. No me as well as you. Kafra apam sima pe na yenkwa ahoma no so sese amedofo ne nyina no ekoba bisi se fanto so manenye ho na emfa ho ne de ye twa to so no ya su bi wo wiase nipa adwene nko so. Okay, se ade ye oye pii a obi a wo honhom edi na chi ya na honhom no nso di ya pa esan se Bible can send be chire and says the bonyeni ba ko sakra Pentecost for kra de tonyom e de jeri say betimi ato a chire
na abofo mpempem ani age okay na se ba akokwa awereho mu mpempem di awereho okay enti bra wo se wachi nibi wanimu nibi wo dwene ho ne etwa bibia to so no se ya wo ya kese pa ahonhom ekoma no nsi di yawo okay nti nya ba na sa nipa kono mfa ne hunni se tie bia ye beko de amawo okay se ni se bia ye jonki ya mfa na nwura se so tena kantabak but bia ko prison okay enti ya yensu yenhu kwan befa so a yen nipa besan esanse yete hoyi yenhu akwa obi yensa obi yenan ebi yeni ebi yano ebi yetire enti se wo ye obi eni a yesusuma na nya ne ya ko ye obi eni a susuma na ni enya ne ya asem bi abeka to nipa so bia no ete said de sika etwa wo kita sika na de twa wo bi sa o man mark papa so onyankopon amemu a entime mpekwa ko twa no ebeba beda ho no ebetimi ama na brabo aka fom ontimi nsori bi ebetimi ama na brabo no asesa yete se obi ase waye sabi bodamfo kra tie sompa wan hwa wan na meka se Pentecost ni pa sa brenenam entwato so enti no on baby okowie ye yese sunti duato no beba na de na no so beba no Bible na speaking against that false accusation which is Exodus 20:16 Exodus 23:1 and one nyina fe Proverbs 12:18 ni Proverbs 25:18 nyina da eya mo amote sa no kan when na brani ya fa na wo wi ofo nsa na wa hwe ya no wa hwe wonsa amana wo tu se wo yonkon kwadam no o kire nyame ya adomo a wa wo kra anya wo kra according to Bible was boni bi ana papa bi enipa be ye bia no wo fourth na wo third fourth generation ba bete so aba se wo tu amana na usunsum di kan tom nti wo di kan se wo ho de wo tu so it is anto na wo baby anto baby a wo na bi ba betwa so aba yete wa ye nya entwato so basa no ade a wo hu ye wose ho ya kwa frefo no so na maamefo no so a fa wudie wakwa wale nti wato na nsuru mu aba e de ato atwene no kuma se maamefo enkra maamefo agona nya kro maamefo yita de maamefo takwata chiman enkra za maamefo awudiefo munya isa de no to na yese se empanyi to sa na eba mbabu eya wo hwe bana ne se efifi ono be hwe ama de atutu ye ugo nanu na wutwa munya isa de no. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Medofo Pacho di baby akase free. Medofo very ponchum kasa free when you Pacho my ntio Pacho. Kakra met me akanite. We dey ade di buy no. Ke ibo be true na say obi cha attempt to so ya na papa ye no ya. Okay. You be dying 3 good months in Matinam. That's why I say oh the correct you me some phone man no find call up to now me who you. Hey. E by mo say ba mo say it ni papa me e dey won ka twa me ntiangu you ni ba to bi watch no maboa ene no ori be wi no di ka ko ada je ntia e ka me e ba ha ta ba ta na wo so next time obi mo chi no kwa ko ene mpe ni bi ke ba ka no anja aye ile pa ile ko na aye di ka te nyan se on se dey na wo mo so mo ke gba ayo se ni pa ko ni ebo ni ko afi o da aye ni na ko ti bia no the Bible can as a dini e antira so ya ke e dini o ka ni 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 ka no wa mo na fa so ngu ko mu wa fa ni sa fa di si wa fa di dia ba to na ka no won te bai papa mo die na ka na wo ma bu asia wi e na ya asem no nti ni na ye hye ho bi e be ti ka tu ni ana so wa ti ya mia nti ye hye ho bi yes ye da se edua wodua ye no eso aba no wo twa no 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 0260196064 and 0260196065 se wo de akwada bi kwoto ha mu a ka hu se dache se nya wo ba onana bi obi de ne be kwa kwoto sa amane na mu bi
eti de ebeye bia no eya yenhwe ne yie 0260 196064 and 0260 196065 Papa Kojo Saka Mr. Kojo Saka owo ejoso besiase Papa nyankopon koso enhraw na onka ho papa paye na abribia sane awusika ye ho ne yenso ye ne jepa na ye ni sonso oso betimi abaline so na wadwen kyerɛ fa asem he bia to pen anase onso eto wo no ba bia du ko wie ye no obetimi afra 0260 1960 64 and 0260 1960 65 na ye catch was say wo wa asem bi nso a etesa wo bi atwa asem bi ato so ye nua bemen de man itimi gina ye na me da wasem me meye yie abrabo bi ana ne nafofo ede wo ho hyehye mu no wo ye na adwen se wo no wo ma ne ho nkohyehye saa ne ma ne ba toda bi ase ntina fedi 14 na bia nso apam we de okotena ho no wo ma ntimi antwe na nwura amana ni musa oye no ho se Paul edu ba bia okwa one wo mo wo ho no nyina yepe se de be ya wo mbete nsempa o de nam no okay Sompa FM ho se Paul a wo free so obeda na Paul wow fry but no commercial safra 0260 1960 64 and 0260 1960 65 0260 1960 64 0260 1960 65 also why na yi yeah Sompa se okoba bi no de Ewurade asempa na ekọ na se okoto anye niefo a oye ne ho se anye niefo ni bi meba hello Pacho, good afternoon. Good afternoon, Oheneyere. You know from Pacho din baby akasa free. Oheneyere, what you about ma say in Kranza? Oh, okay. Okay, just say. Se bibi abokọ de. Nyamene mo mpa ebo ye ho ye pa na mo nso e. Oh, nyankopon kra ye wa ha. Mo mpa ebo ntie nso ye ho ye. Ma ye ntie we me dofo. Oh, awie de me frem na maboma so dimaso amo di emaga na at least utimi kan won sem bi say na utimi sebi wunya aweti trefi amanfo na ma won so bo aso ye kaka ti obi a owo ha obi a no me recommend ya man say one Sompa enkasa na enye no ha no ho pomasi bread ne sabetimi aka Mọ̀borọ̀ adwuma esom Ghana mechia wonu abadwafo nyina menu apam systematic professor mechia wo nyina Oheneyere Maame adwuma adwuma da se yenso ya da waso betimi afra 0260 1960 64 0260 1960 65 o wa asem bia pesa woni ye cha o won kranza wo tachiman anase yo betimi akọ na ye ne wo akọ hello good afternoon. Good afternoon. From production guy now. What am I about you? Do the wadaro ma koso na tie dwumedie no ye fa wo number no kra ye be fro why That's so ye da se ofre ye hello Pacho, good afternoon. Good afternoon. Odon Pacho di baby akasa free me bujo penye ni no ni free wija Pacho me enti obisu penye yo ni eti ani se papa ye na to da bia ye nyami papa ye ya di ye dimpa onen ebusu me wo mu no ni buo ni pa bia obeben me okay se me no mpo me ya ma me nia me ya me bebusu ani na ni ye ni papa pa no no ye me boni I thought that because me nyaba ku o se me makoji skedru Wundu yankasa sa wakoji sikedro o se me skedru na me dey adwuma enti papa ma ya den nyina se skedru na me dey ni papa na onu se wade bi wade bi enti sunsun so bi abeba bia no no so ebi be fa no enti we no papa ni ya tuni ye asemu Papa, ya befro, ya no be kasa. Why? Ba emane how why do you say papa me ya nyina ma jai o.
me busu afọ papa me nyina ma jai enya me ya se ma jai nanso se me jai me sorry am don be kasa wa me dofo yo mati da se won so frɛ abusia osu betimi abaso akayesima kakra bi na ye sorry adwa so ama for God and country so abesoa so de amamo professor Abochi production line no apam ye fan to dwane enua be ma bi ye opesa won ne Mọ́borọ́ Asem twetwe enkomo a ye 0509 438 463 wonderful 0509 438 463 last one 0509 438 463 Timpacho wa asem o nkranza water chiman e bia be frɛ wo se wonya ya mpacho de sa frɛ wo benya yan yes so do betimi akɔ station wo ho de ben wo bia no takwa na wo ahene champion mo wo ho takra den so anase nkranza abawa sara mo wo kwa so pese odo asem ba Mọ́borọ́ Asem a on beje wo number no mo de amayan kase be frɛ ne ya pɛ kwan wo se oba studio abetena ha wontimi man so a ebetimi akasa wa ahoma no so ni nyina no ya adesua no a na ye pebre na nya ye be ma menna ma medufie ma medue efe Antipole na mechia opa wate mafio medofo Antipole onyankopon koso enhira da bia wo ka ye ho odwumedie so na ma menna ma me akosua ago aboaje akosua enhira dondon hema oba papa bi your adult children yatene mama enti apam enso medano ase Jeremiah Simpson enso medano ase na menna nana yanso ase ana ya asare se na obeka ye ho ema obeche na brabo mu nsem de ema yen medido Oheneyere Maame Yeboah Asiamah bronya obetimi afrɛ ma brewetia for short na yekoye no manase oya Oheneyere Yeboah Asiamah obetimi aka no oya let's go enti ye kwa no na busia yakra munyina yadamu ase